Menta ke John Mead kumba san baje san shitang keladon ke jingji accident ane halat marpana jan soyong hakaba kawi ke truk kala ya tenra bat kawi ke sumo bat kiladon kumba riungut ki passenger ke sumo bat yaitu ba kilaman saujur bal ya ki ba sau lapan kin no sha jaka sumar ti ngiwi hangne ngimpala ban rai kimpala ban tip kei gadau ban manu babakla dari kesyong pat saha keborjong kaany keba kinle ya kebadon kam dari hakijing yo I kejongi kum ki pai ba nong leit nong wan nila isir kei ko ne kejing je accident ti namar kata ngi kerpan ya keborjong kai du bakin tela kam hai kini ki driver truk yo lesi kidei ki ba bu an ki ba di tanglang ti kalong ke jingja ke basusi ya ki baj ba nulit nongwan. Ini nyak kom no kai. Truk ini pekelag jingja accident hangne ha lat marpena dan soyong aku bagui ke truk negati ke truk ke ba wan na sha no stoin di merang yo accident makane goi ga sumo bawaan na siyo hangne giladon ki ba man sau ba lapun kit iti sali jaka suma ini